Mislim prvo da ova vlast treba da bude delegitimisana. Na koji način? Načini sad već idu izvan moje mogućnosti procene. Ja to ne mogu da procenim. Ali ova vlast treba da bude delegitimisana, a to znači ona nema pravo da radi ovo što radi. Dakle, vlast koja nema pravo da radi ono što radi, utoliko me čudi ova vrlo slaba izjava koju sam čuo od predsjednika opozicione stranke, je li to urađeno? Pa da li ako se sutra proglasi u našoj zemlji da ne važe zakoni gravitacije, onda ćemo mi moći da se sa tim složimo. Kad ste rekli da, izvinjam se, da ne važe zakoni gravitacije, mnogi ukazuju, dobar deo javnosti ukazuje na tu realnost, na gravitaciju koja važi u politici i u istoriji. Naprimjer, znamo šta nam se događalo kad god smo Zapadu rekli ne. U redu, slažem se. Znamo šta je stanje na terenu. Ali onda nemojte da... Situacija s Kosovom nije počela juče, neko došao pa nas mrzi, to ima svoju istoriju, to je izgubljeno ratom, kao što je 1912. došlo ratom. Kako bez rata? To je pitanje zapravo. U redu, ako je rat jedina alternativa, ja mislim da nije, ali ako je rat jedina alternativa, onda recite da živimo u okupacionom stanju, da smo mi okupirani, da smo mi strana kolonija i da samim tim nosioci vlasti su izvršioci stranih naloga. Onda nema izbora, nema demokratije, nema priče o ljudskim pravima, nema ničega od toga, nego mi jednostavno živimo po volji onih koji uređuju našu sudbinu kao okupiran narod. Recite ljudima tako, pa ćemo vidjeti kakav ćete efekat dobiti. To je po mom mišljenju mnogo poštenije nego da ljudima pružate iluziju da mi živimo kao demokratsko društvo, a mi jednostavno rečeno ciljano gazimo sopstveni ustav, samim tim kolektivno samopoštovanje nestaje, u nadi da će individualno poštovanje biti očuvano. Ja mislim da je ta nada huda. Nećemo ni pojedinci sačuvati svoje individualno poštovanje ukoliko ne postignemo jednu vrstu unutrašnje saglasnosti koja mi u ovom trenutku ne deluje da je na vidiku.